niko bimeze Yesu arakomeye 96 yakoze imirimo amahanga bireba Yesu arakomeye Imana mbere na mbere biravuga ngo niyo yabanje kudukundira dutoranya yaraturemye ngo idukunde kandi natwe ngo tuyikunde urwo rukundo rurayiryohera rukayiryohera cyane ubwenge rero Imana duhaye ni ukugira ngo dutandukanye icyo umwanzi azozana kizodukura mu ngobyi ikintu kizogukura mu rukundo rw'Imana ngo uyibangikanye uzana ikintu ikintu cyitwa ikigirwamana. Ijambo ry'Imana, fata umwanya muto dusome Abakorinto ba mbere ibice 10 murongo wa mbere. Abakorinto ba mbere ibice 10 murongo wa mbere. Haravuga ngo akasome mu Kinyarwanda, abafite mu Kirundi murasoma ntaco bitwaye kugira ngo ducunguze umwanya. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cyagicu kandi yuko bose baciye mu nyanja igabanyije, bose bakabatirizwa muri ico gicu no muri iyo nyanja utegekwa na Mose. Bose bagasangira ibyo kurya by'umwuka n'ibyo kunywa umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi ico gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, ico cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubera akabarore ngo tutifuza ibibi nkuko babyifuje. Nuko rero timugasenga ibishushanyo kuko bamwe muri bo babisengaga, nkuko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane kuko bamwe muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu kuko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote kuko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Amen. Reka baganirize ijambo rivuga ngo kumenya Imana neza. Kumenya Imana neza ndumva ni nkuko ndaza kubisobanura, murabyumva neza mu bisobanuro. Kumenya Imana imbaraha nabivuge cyangwa handi, Imana yaraturemye kugira ngo idukunde. Ayo magambo nayumvise umunsi Rick Warren yari yaje kwigisha abapasiteri, avuga iryo jambo rirandya mu mutima, rirareme. Ari umuntu wumva ijambo ukumva aguhaye ubutunzi butangaje. Imana yaraturemye kugira ngo idukunde. Imana yaraturemye kugira ngo igire gute? Musubiremo. Imana yaraturemye kugira ngo idukunde. Icyo yaraturemye ngo idukunde. Suko idukunda gusa. Suko dukunda gusa. Nukudukunda
natwe tukayikunda. Kuyikunda yabanje kudukunda, ariko urukundo rwiza ruryoshe ni ugukunda umuntu ugukunda. Urwo rukundo ruza ruryoha cyane. Iyo ukunda umuntu nawe akagukunda biraryoshe cyane. Iyo ukunda umuntu iwe ntagukunde, urya wakunze biza bigenda bimuvamo, ntibiza bihita bivamo direct, ariko biza bigenda bishira, biza bigenda. Ni nka peteroli yashize muri nani, muzi agakoroboyi itadowe mwitara ryatara, ntiriza iyo peteroli yayishira mwitara, abantu babaye wenda ku mashanyarazi bavukiye ku mashabenaye tibumenya neza peteroli. Abantu babaye ahantu bisaba ko bagura peteroli mwitara, itara birumvikana ryatara giki si kirundi kandi itara nyine, ukashiramwo peteroli mukecuru akaguhama akagutuma tigenda uje kuzana hariya ku ibotike uzane peteroli. Kera bagaza dufite igitaramo twaza tuyacana mu mazu, twaza tuyacana dufite ihuduma y'abayumbi. Noneho ku ibitoro bigenda bishira peteroli, niko urumuri ruza rugenda rugabanuka. Uzamubona ingene bibe bigenda bihinduka, bikagenda bihinduka, kandi urutambi narwo rukagenda rushira ukamubona ngo bi. Iyo ukunda umuntu ntagukunde, biza bigenda zaruha akazomera ngurya. Sinzi no mugani kwiba mu Kirundi ngo gukunda ntagukunda, ni nk'imvura igwa mu ishamba. Imana yaraturemye kugira ngo idukunde, ntabwo ari ukudukunda gusa, oya, ahubwo yaraturemye ngo idukunde natwe tuyikunde, kuko byanditswe ngo nkunda abankunda. Niko byanditswe. Yesu ashimwe. Turahari mu nyumve, isomo ni ryiza cyane, kuko handitswe ngo nkunda abankunda. Biraryoshe cyane gukunda umuntu kagukunda. Birabishe cyane gukunda umuntu ntagukunde. Birabishe, tibikakubeho. Imana izo zigutunganya ku muntu, usange nawe afite urukundo utofata gutya, rwamara uba runini rungana n'iri kanisa, nawe runini rungana n'iri kanisa, ariko biraryoshe bacu. Aho rero bibira bikaba bibi, nza mbivuga rimwe na rimwe iyo ndimo gushingira indoha. Buriya abahungu bose, abasore batarashaka, guhera kuri abakiriki twazanye n'abafranga mwese, nimba hari abantu baza bibesha babaho n'abaseribateri. Kandi iryo somo nubwo tworibigisha tiboryumva, paka umunsi azoge azashitse. Ibo azarebera umugore akamurebera muri kashi, cyangwa mu gihugu arimo, cyangwa kuri papa kubera ko ari minisitiri, cyangwa mukuru we kubera ko ari generale. Azo imibare akamagira urike, akamamuzungurutsa, akamamubona kampani azomushiramwe, azoyobora ikigo runaka, akavuga ati uyu mukobwa nimufatisha nuko ubuzima. Noneho yireba ahari yakubita gutya, akamavuga ati nzoba nuko.
naho baba. Ahandi bakaza akareba inzobe, akareba cyangwa abantu bakunda bitandukanye, akareba imibiri yombi, akareba kurya muza mureba murabizi, tubiziranyeho. Amaze sasa noneho iyo ageze kuri tere, birya yarebaga zose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, bizaba bihinduka, haza iyindi page. Iyo page atarebaga nizisi yashitse kuri tere, umukobwa akamakura, simvuze umukobwa, iyo mvuze umukobwa imavuze n'umuhungu, akama kuko buri umuntu ni mugari cyane, ubuntu ni munini, umuntu ni igihugu. Reba igihugu, province, amazone, amakomine, harya batanga kuri quartier, chef de quartier. Ni chef de quartier utangira nyumba 10. Reba nyumba 10 ziri mu gihugu, ureba amazone ari zone, amakartier ari mu gihugu, urebe amazone ari mu gihugu, urebe amakomine ari mu gihugu, urebe province ziri mu gihugu. Uwo ni wowe uri igihugu. Noneho uzanye ikindi gihugu, ibihugu bibiri. Umuntu ni munini cyane. Iyo usenze Imana y'Isiraheli, izamigenda ikareba, wow, Bibiri iravuga ngo umugore, ibintu, amatungo, amashuri n'ibindi bya bindi byose tuzi, ngo Imana izibinyuza mu babyeyi, ngo ariko umugore Imana izikingura ijuru, ikamufata ikamwambika, ikamucura mu isi ku muhungu wo muri quartier mu bwiza. Muzi gucura murabyumva? Kurya, kumuherekeza, bazamuherekeza mu ijuru, bakama bamuzana, bakama muhamusabwa ati nguyu indowa yawe. Wamara gushika, ikintu cya mbere uzumusangana, ikintu cya mbere ntiworeka kumusangana ikosa umuntu waremwe mu ivumbi, ukarakara murayizi hano, woreka kumubona nikosa. Ariko ikintu cya mbere uzusangana umugore wawe ni ukukubaha, respect. Kandi abagabo barayikunda kuruta ibindi bintu byose. Umugore ubaha umugabo wawe. Imana yagutunganya, sinzigene impamvu ngiye mu by'indobo, ariko reka mvuga ko karangiza. Imana yagutunganya ku mugabo wawe, ikintu cya mbere uzumusangana ni urukundo. Bagabo, ukunda abagore bawe. Noneho muzamu ni pete, ari indirimbo twagaza turirimba kera muri Gaturika, kera y'indoa, ngo mupendane kama village we na udongo, ngo mupendane kama vile pete na kidole, ngo mupendane kama vile mate na ulimi. Ibyo bintu birabana kuruta ibindi bintu byose. Muzamwama mwuzuzanya. Umugore yakora ikosa ni nk'imodoka ifite sweet grass, ikosa izami haba shifo mu mutima w'umugabo, izariguma gusa guhanagura ikosa ry'umugore. Mu mugore hakaba shifu izahanagura ikosa ry'umugabo, izarishikare kamari nyerera kamari tambuka. Ariko wazanywe n'ama emotion kubera ko azakora ikosa kamari girindwi n'icukiro, kamusanga byariru, none wasigara wijuru kamubona diamond. Muzi umuntu uhora ugukorera ikosa aguhora imbere.
muryamana ku gitanda wokizwa niko uwo mubabaro. Ngewe no mu ya mbere n'urugo rubi. Reka mveho ije mu isomo ryaje. Semeni haleluya. Zabyuzuzanya. Babwire Imana yaraturemye kugira ngo igire gute? Dukunde. Kandi yaraturemye kugira ngo tuyikunde. Imana mbere na mbere biravuga ngo niyo yabanje kudukundira dutoranya. Yaraturemye ngo idukunde kandi natwe ngo tuyikunde. Urwo rukundo rurayiryohera rukayiryohera cyane. Maze kuturema ngo idukunde ikiduha ikindi kintu gikomeye mu buzima bw'umuntu, iduha ubwenge. Ndibuka mushiki wanje Arisa yigeze kuja mwiyerekwa, ndabyibuka yaje ambwira iryo yerekwa ari Prayer Mountain i Bugande. Aja mwiyerekwa yamaja yerekwa birumvikana, aja mwiyerekwa yamagenda abanyamurenge bazavuga ngo nukuja maono. Yamajanwa aragenda marayika akazagenda mwereka ngo nkuko yaramaranye icyifuzo kivuga ngo Mana kubera iki mbone ubukristo bwacu bwatunaniye. Ubukristo nzambona iyo ndebye nihereyeho nzambona ubukristo bwaratunaniye. Niki cya ese kubera iki ba Pahoro bo bari babishoboye? Kubera iki ba Enoke babishoboye? Kubera iki ba Eliya n'abandi barya dusoma muri Bibiliya babishoboye? Byagenze gute? Twebwe majorite, simvuga bose, majorite ko nzabona mu ikanisa ubukristo abwananiye abantu. Niki cyabaye? Uzompeze agira icyifuzo, uzompeze umunsi umwe zicarane na Pahoro mubaze ngo mwebwe mwakoresheje ubuhe buryo kugira ngo ubukristo buborohere muba abakristo beza bera imbuto. Man, uzompeze nicarane na Pahoro. Yamagira icyifuzo bene ngurya mukobwa azagira icyifuzo cya fiance ati Mana uzonyobore ku muntu. Yamagira icyifuzo akiyiriza. Kurya icyo umuntu ashaka Imana simukorera. Warangize umunsi umwe ari Prayer Mountain i Buganda, marayika yamaje mwiyerekwa yamasinzira amabona umuntu araje aramutwaye. Yamasanga hara ngo yari kumbwira ngo nabasaza yabonye ngo beza bafite umubiri mwiza, ngo abagabo beza bibihara pana bene ururwaje, ngo beza, ngo bisatsi byiza bijya nyine tuzatubona nk'amafilime abazungu bakera. Ngo beza bicaye ati nama mbona abazungu beza bigabo. Arambwira ngo asamenya abo bantu, akazagenda akamubwira ngo uyu ngo ni Ibrahim, ngo wamubonye, nguyu ngo ni Enoke, nguyu ngo ni kanaka, nguyu aba bose uyu ni Nowa. Ngo yamagenda bereka ngo ashika aho ngo Pahoro yari yicaye. Ngo aramubwira ngo uyu ngo ni Pahoro, ngo yicare iruhande rwe, ngo yicaye iruhande rwe. Ngo mubaze birya wagaza wifuza kumubaza. Mushiki wanje Yarise bamwe baramuzi hano. No umuyumbe niwe wa mbere. Umuyu apana gibinana. Pana pirate zinyine tu. Ntawe mvuze ngo ni pirate ariko umuntu arize. Ariko hari abana batohamya bakavuga ati hari aho nyine tushake gukomeretsa umuntu kubera ko ni diplomasi nta mpamvu ye ejo yovamwe ikintu. Ariko hari uwundi uzunyura twese tukavuga ati yewe uyu niwe Arise wacu taba kuri WhatsApp. Yaravuze ati ndaje kuri WhatsApp kugira ngo naje kureba urwenya. Taba kuri WhatsApp kandi umuntu utaba kuri WhatsApp kwisi. Taba kuri WhatsApp kuri Facebook ni ya WhatsApp niyo ikiyobza bwenge. Yamambwira ati noje kuri WhatsApp kugira gute? Nije kureba iki? Nzasoma Bibiliya irambage. Ushatse bazamushaka bazabanyuramo yewe duha inomero WhatsApp ya Arise tumworeze ku ifaranga. Akamabwira ngo muzinyuze kuri kanaka muvugane na WhatsApp ya kanaka muyohereze cyangwa mureke. Niwe wambe. Arise niko ameza baramuze ba bene wacu. Muramuzi?
Alice yashikeze hano. Alice ndaba kuri WhatsApp yaranze umwuka aramubujije ngo uraja kugira gute kandi afite telefone nyaburayi bamwohereje hari sister ubiriye hakurya yamamwohereza bene ibyiresha gute kizi twese dufite yo kuri WhatsApp yamavuga ati reka nije kuri WhatsApp kugira gute ntabyo kugira yamamwereka aramubwira ati icara uyu ni Pawulo mubaze kirya kibazo bamubajije ngiye gushika ku ijambo ryanje nababwiye ikintu gikomeye Imana duhaye ikintu cyitwa ubwenge mubaze yamamwe ati niwe Pawulo ati ni jewe uko niwe dusoma muri Bibiliya ati ni jewe ariko negitanga muri amaseka arabanza arawe ngiye kukubaza none se mwebwe mwakoresheje ubuhe buryo niki mwakoresheje kugira ngo ubukristo buborohere twebwe ko byatubereye amabuye niki mwakoresheje turabanebwe dukunda utuntu dutoya dukunda utuntu dushushe ibivuzweho cyane ibyo twatwirukaho turaho mwebwe mwakoresheje iki kugira ngo mu abakristo beza Imana ishima aramubwira ngo ikintu cya mbere amubwira ibintu bibiri ikintu cya mbere twakoreshe twagaza dushira mu imbaraga zose umutima wacu n'ubwenge bwacu bwose ni ukuba mu mwuka kuba mu mwuka ati byadushoboje urugamba rwose twarwanye mu isi no gukorera mu mwuka cyarakirangiza yamubwiye amagambo menshi subire ku ijambo Pawulo aramubwira ngo ngiye kukubwira ikindi utambajije ngiye kuguha icyifuzo uzoza ubwira Imana aramubwira ngo nibiryo ugiye gusengera uzo mbere y'amasengesho y'ibiryo bamwe batayagira cyangwa abandi bayagira amasengesho ya nyuma y'ibiryo utazuvuga ngo ndizeye uzamurya gusa Mana data twese mu ijuru turagushima ko waduhaye ibiryo bamwe ndi bazasenga kandi bizeye bakama barya gusa arya matoya y'ibiryo aramubwira ngo uzubwira Imana ngo Mana umpa ubwenge iryo sengesho uzurisaba Imana kuko mwisi ugiye mu mwuka udafite ubwenge ubu muyobe urayoba tacu uzavamo uzogira ngo ufite ibintu ntabyo ufite usaba Imana ubwenge niki ubwenge nibwo butandukanye cy'agaciro n'ikitari cy'agaciro umuneke utandukanye na V8 biratandukanye bombo iratandukanye ariko kutagira ubwenge bwanesho nababwiye uzumuha $100 n'igiceri agafata igiceri $100 akayanga kubera iki n'umwana Bibiri iravuga ngo umutima w'umwana ngo wuzuye ubupfapfa ni kumesa umutima w'umwana wuzuye ubupfapfa bwenge buza butandukanye ibintu bwenge uza wiga ikintu ukamenya ngo iki urwego rwaco niki kuko ibintu biratandukanye mu isi ibintu si cyo kimwe uko muza mubona nturuzaba abagabo ba pasiteri bicaye hano nta kintu babarusha ikintu babarusha ni kimwe ni inshingano kandi izo nshingano iyo bamusize amavuta ukamena bamutonganyirije bakavuga ngo amavuta bagashyiraho ijambo uwo muntu abaruse papa utarayasizwe abaruse mama utarayasizwe wamubyaye akamubyara abamuruse iyo muvuga ijambo rimwe rikazomukurikirana mu buzima bwe bwose ubwenge Mana duhaye ubwenge duha ubwenge kugira ngo tumenye ubwenge rero Imana yaraturemye kugira ngo tuba abantu idutandukanya n'inka ihene intama n'ibindi bintu byose tuvuga ijambo iryo jambo ryatuvuzeho iyo ufite umwuka w'Imana ukagira ubwenge bw'Imana
ufite umwuka w'Imana ukagira ubwenge bw'Imana zumenya gutandukanya ibintu tuza hari ijambo numvisha umuntu umwe avuga ngo hari igiti kitazacurirwa kurira murabyumva hari igiti kiturirwa hakaba ikindi giti uje wese yocurira akacicaraho hari igiti kiturirwa kubera iki ufite ubwenge bw'Imana umwuka w'Imana Imana araturemye kugira ngo ubwo bwenge kavuge ku Bisiraheli gatoya nusoza semene haleluya ko ndumva umutima waje unezerewe kubabwira yarabwiye Imana ibwira Abisiraheli ngo nta kindi ikintu mpembona ubwoko bwanje buzize kutamenya kubera kutamenya Imana yaraturemye idutandukanya na abamarayika baba muri discipline ukuntu ariko abantu ibagira biravuga ngo yatugize abana umwana nza nkunda kumugarukaho cyane kuko naramumenye Imana yashyizeho gahunda yo kugira ngo yabaga mu ijuru iri kumwe n'abamarayika bahora bavuga ngo manurera ikorasi manurera ibizima nayo yo bavuge kuruwera manurera kurya abana bazaririmba imanurera niyo korasi bamwe ijuru bazaguma gusa kuvuga ngo manurera ariko yaza ije mu bantu kuri Adamu na Eva nkavugeho kandi nzakavuga kenshi kuko naragahishuriwe Adamu imaze kumurema irabarema Adamu na Eva ibashyira ahantu hitwa mu ngobyi iba ahantu habiri iba ahantu Imana yari yarabateretse nk'abantu bwa mbere irema abantu aha kabiri iyo ngobyi iba mu nda y'umugore ahantu haba umwana buriya umwana ntaba hano mu mitsima hano tuza tushira amasupu n'ibinana iba muri pariti umwana aba ahantu mu gashakoshi kitwa ingobyi mu kumba mu gashambure aho hantu iyo twohereje za kawunga na bya bindi byose tuza turya byiza dukunda tibiza bigira handi mu yandi mapariti ariko pariti y'umwana hano izi umwana aho hantu haleluya aho hantu ntihashushe hotwikana aho hantu ntihakonje si muri neje haba akayaga keza haba ubuzima bwiza Imana ifata Adamu na Eva iragenda ibatereka aho hantu mu buryo bagaza banywa amazi avuye muri zahabu ngo wari umugezi umwe Imana iwucamwe ibice bimwe ngo kandi amabuye yawo yari zahabu aho hantu hari zahabu ngo kandi nziza cyane karite ya mbere naho bagaza Imana irabwira ngo muzuza ibaremera imbuto nziza ngo muza mugenda murye muzamugenda gutyo umucamu wose murye mwike kwijabe iri yepfo iri kuri Pentecote mugende murya museme uriya mucamu wundi wose mugaruke me murya museme mugende gutyo imbere murye museme muje inyuma murye kurya twebwe twabishizeho n'umuremyi semene haleluya murye mugubwe neza bari mu ngobyi yava mu ijuru papa wo mu
mu ijuru yaturuka nka hariya avuye mu ijuru yamanuka tiyagazaza yashika mu bana ngo azane na protokole y'abamarayika oya yagazaza afite ubugwaneza turuka hari akamera nk'ingibzaye izituruka hariya ikavumera kuvumera bitandukanye no kwabira inka iba yabuze ngenzi zazo cyangwa ikabira kubw'impamvu runaka ariko kuvumera ibavumere inyana yayo yaturuka hariya Imana ikavumerera Adamu na Eva ikamibavumerera umwuka wayo mwiza kubera ko yarabaremye kugira ngo ibakunde kandi nabo barayikundaga bakamabaza Adamu agaturuka Eva agaturuka bakamabayurira kuko mu mwuka zarisa zanturuka hariya ndacafite abana banyurira naturuka hariya Debora kamaza kamakora mu mupfuko Daniel kamaza akamakora ha anda ngo nikaira kakamakaza kava we niko nakomfe biza bigenda nuko abavyeyi bose kama numva we umwaka papa nubu mukanya nishikanda bahamagara papa umwaka marira hama numva nanje ngiye nko kurira kandi ndacabana papa umwaka mambwira papa undaka mambwira papa iyo vugo ni nziza inezeza umutima Imana araturemye ngo idukunde Imana yaturemye kugira ngo tuyikunde bwenge rero Imana duhaye ni kugira ngo dutandukanye icyo umwanzi azozana kizodukura mu ngobyi ikintu kizogukura mu rukundo rw'Imana ngo uyibangikanye uzana ikintu ikintu cyitwa ikigirwamana Paulo yandikira abakorinto twasomye ngo sinshaka ko mutamenya ndashaka ko mumenya sinshaka ko ubuzima bwawe uba utabizi wazana ikintu ukazana ikindi kintu Abisirayeli bagiraga uzobisome mu Kuva 32 ngo barazana ngo baragenda bazana babwira Aroni ngo bakura amaherena n'inani zabo ngo bashira hariya ngo abakorera ikimasa ngo bamaturuka hariya bashiraho mucuranzi wabo musabwa wabo shira hariya ngo ngagira kubita genda papa genda gira nkwereke bamagira amatsinda y'abagisirimbere gira amatsinda y'abagisirimbere bafasha amaherena bafashe inani mikufi y'izahabu barafata bamafata ibintu byabo n'abahungu babo ngo amaherena bamwe bagiraga amaherena mu mazuru nande mu matwe n'imikufu amaheza Aroni ati ngaha dushiriremo ngo abashirira mu kintu kintu cy'umuriro abakorera Imana bama batangira ngo kuririmba ngashiramo papa ko barakorera Imana itari Imana rurema ikintu cy'ikimasa baremye Imana yicaye mu ijuru avuga ngo niki cyabaye ubwo Mose yarari ku musozi ageze iminsi 40 araho yagiye Imana yagiye kumuha amabwiriza yo kugenderaho arareba kinigiki abakobwa bakamanza agashira groupe y'abakobwa ni musirimbe kamase niki cyabaye
kwari je ukwiye kugirirwa kuriya uyu ninde mwaje ku Imana yitegereze neza sanga niki ayiwe ubwenge bwashize niki cya Imana iravuga ngo bavandimwe Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo dutandukanye ibitari Imana ibiremwa n'Imana rurema kandi ishyiraho ibintu byose bigaragaza ko tubaho tudafite confusion yo kuvuga ngo ese ngo iyi ni Imana nguke Imana ikora ibintu sobanura ijambo sose ndanezerewe semene haleluya Imana ubundi hari ibintu biba mu bushobozi bw'abantu hakaba ibindi bitaba mu bushobozi bw'abantu gusa biba mu bushobozi bw'Imana gusa turuzi ubu shoboye kuba nakora ibintu nakoze ngaho mugira gutya ibi biri mu bushobozi bwanjye ibi ukunda bishoboye mwabibonye kuzamuka kipape mushware nkagera hariya kibiri mu bushobozi bwanjye zombaho gutya nkamanguruka nkicara kuri sharpante nkovuga ngo uyu ni swat ni kamucapa maje irgize zigendera ku rusinga zifata amabaka yahindura ifaranga Imana yakoreye Abisiraheli sinzi wabivuze ejo mbara abana bacu umwe yakomaze igafata ikirato umwana uvutse ubundi ntiba mu bushobozi bw'abantu ikirato igikura ni igiti cyangwa ikintu kibifite aho bivuye ibyo byose turabizi kimera kikama gikurira iki kirato uko nakiguze nuko kizorinda gishira kitariyongera ariko kikabaho kigakura ka hari igiti kimeze ico tibiba mu bushobozi bw'ikirato gukura ta maserire ta turemangingo turi mu kirato ngo gikure bishoboka ikirato kigakurira kigatangira ari nomero imwe bikarangiza ari nomero 11 hari abagabo bazabambara 11 cyangwa nizo ibyo tibiba mu bushobozi bw'abantu umunsi umwe Aroni yafashe igiti cyumye kera Mose yagaza agira gute aragirisha intama inkoni ngo ya Mose yamimera mawuwa yamimera gutya mawuwa yamitoha iratoha indabyo amashugwe abantu bose ngo muri Israel baratangara ibyo ntibiba mu bushobozi hari ikintu kidashoboka mu bantu hakaba n'ibindi bishoboka ibidashoboka Imana izishaka kubikora ngo idukuremwo confusion dutandukanye ubushobozi bw'Imana ishobora byose n'ubushobozi bw'abantu ibi abantu barabishoboye ntibabishoboye noneho igakora ikintu kugira ngo abantu bamenye ngo iyi niyo vuga ngo niyo iyi niyo hanyuma Imana ireba Abisirayeli ivuga ati niki ntakoze kugira ngo Imana mu bushobozi bw'umuntu umuntu niyoshika ku nyanja katanganika mwebwe muba muri Tanganyika ngo Tanganyika icikemwo yocikamwo gute wo mwaho ugende ejo uzohigenda urebe ko icikamo uzoshika ibuvira dafashe ubwato cyangwa utanyuze hari abazabanyura bisanzwe uwamugenda gusa ni gute Tanganyika icikamo gute nuko Imana abikoze ngo bashike ku nyanja nitukura harya nyanja micikamo ngo bambuka bumbukira humutse
ibidashobokera abantu Imana ikabikora kugira ngo ibemeze ariyo. Haleluya. Kugira ngo ibemeze neza ko ariyo. Ibemeze neza ko ariyo. Batabaho Satani ngo azabapfundikiranye n'umuriganya n'umubeshi igakora ikintu abantu bose akavuga ngo iyi niyo. Munsi Imana yankoreye ubukwe mw'abantu, Imana yankoreye ubukwe. Mugabo munsi umwe narasirimbye ndabwiriza, ndagira narasirimbye gusa munsi nabwirije mu Kanogo muri Araro, ndasirimba kandi nanasi nimba naringize iminsi he nko mu butayu bwayo, ndasirimba. Hari umuntu usirimba ukumva karakuryohera kuruta amata, kubakunda amata. Undi yasirimba ukabona karishungereza toka. Muzamubimenye tiyo kubwira nubaye umugabo aza kukavuga ati se wewe bisirimbire nabi bintu biraho bijavuye bitaryoshe bidafite isosi bidasoseye. Hari ndasirimba sinzano nari mvuye mu mahombo ndakinyonga igisirimba ndakikubita ndakikaraga neza kubita mugabo yamambwira ngo Kado nuje gukora ubukwe kandi ico gihe nipi bwa butayu bene bwa bundi Abisirayeli bagihaguruka i Kadeshi i Berenayo Imara niho bashitse ngo amazi yamabarurira gusa mu butayu bw'Imara. Ariko yamambwira ati wewe nuje gukora ubukwe wuheze buri he ekanyabona shakora ubukwe zo swat ko ndabona ngo haya amafaranga ubunyine tacho kumarira eka ngo hebe naya yo gufata moto. Ariko ingene wankoze ku mutima sinzi ko ngiye kureba ikintu nzoguha nama mwiba umuntu yari mu butayu saza yumva pe uzubona ko nta bintu bizokunda nama mbitaho. Ngo buki ndatereta birakunze hari igega byanga siko rimwe se cyangwa turaziranye atubukwe burabaye sinagiye no sinagaza namwibuka nama mbona arashe umugabo witwa Rugazo Kapi yamaza ati namenye kugiye gukora ubukwe ati hari inzu yanje nuzuje bariko bambe 400 hari umudirecteur w'umunyakenya uyoboye ikigo gikomeye hano mudeje w'umunyakenya yari yambaye amezi 4 kugira ngo nje mu nzu inzu nayikoze irimo amatara ifite ya matara ameze gutya timuyazi yayandi ati none ko baramba gutya nimba ari miliyoni zingahe miliyoni na 600 ubwo madolari nangahe 1600 aho cash cy'amadolari 1600 none ariko nakuvuza ijambo hari umunsi mu Kanogo wanejeje none tumpa n'ubusa nateye amarangi nashizemo ibintu byose harimo 1 2 3 4 ejo mu gitondo uzoze nje kwikwereka nama numva naremeye bizoshoboka gute nama mbitaho mugabo ngo bucyama mpamagara uriye ndi hano ngwino usanga sinshake ngambwire ngashaka ngo yamakora kuko umuntu uri mu butayu uzubona ko abantu bose
bakubwira ibintu batazakora. Yamantwara neza, arantwara muri quartier yari inshasha y'abakire. Ati ndinjira mu gipangu, kazandeba kazamanza ngahindukira kareba, aha wavuze gute? Subiremo aya magambo yose. Ati iyi nzu hari umunsi wasire ndarira mu mutima waje, nonega uzoyikoreremo amezi 3, uyibemwo bene wanyu bose baze bakoreremo ibintu byose, wakiriremo abantu, ifite amadushe n'amatoreti ya mu nzu, ntakuja hanze, byose bizoza bikorerwa mu nzu. Ariko sovera ndavuga ngo iyi niyo, dore ngiyi ndayirangije ya mwimana, dore ngiyi ngene zikora, ngiyi niyo si mwene wanyu ntacanda kwaranga amadolari 1,600 z'amadolari arayazi, nta giceri mpemo, dore ngiyi uzoyicara mwese kwa gatatu, ukwa gatatu kurangiye uzobe washatse yindi mu bushobozi bwawe, kana ntako nzoba ntagize yeme. Ati no wawa ariko gitangaza kake namba ngiyi dore ngene zigenda we, dore ngiyi kugira ngo ngiyi pastor ngiyi Musa abazungu baje, ati ejo bundi Bishop Musenyeri ntiyatubwiye hano, bakama baza ati ngwino akiriye amadolari, yatubwiye ati mugende mubwire abazungu barisfaranga mu buce bamagenda bru yamabona, ati ngiyi dore none dore inzi n'inzu yanyu, bukode bwarashize, ngiyi ubuhamya zamuvuga kenshi, gereza Imana Musa yitashemo, ngiyi. Hanyuma ubwo bwenge Satani kugira ngo itandukanye bidashoboka ku bantu bishoboka ku Mana, nibuce usubira ugenda ufate igiti cyangwa ikigufwa ugenda ukirutisha Imana rurema. Pawulo aravuga ngo sishaka ko mutamenya, ndashaka ko mumenya, kugira ngo umunezero wa papa n'umwana, umwana na papa, ubwo busabane buhoreho, ubwo busabane papa les enfants et le papa bigumeho, biba ari ubusabane budafite ikintu buzatokozwa, ubwo busabane. Haleluya. Ufite nawe ibyo wabonye, hanyuma ukabitsimbuza. Imana irareba Abisirayeli ngo mwabana uko muri abantu bonsimbuza ibiti, uko nzokora iki kugira ngo mwumve, zokora iki niki ntakoze, nyaje yakitsemo, nagize gute, si ibyo gusa ndabahekeye, ese ibyo nibwira kubagirira, hanyuma akantu kaze kama kabashuka gutya kabatwara, kaba niki kibatwara, uhararuka amateraniro muzamuyambarira bagira ngo ni ikigori cyangwa shu nizayambara cyane cyangwa ikigori, ubundi wamuza ni ngaho nta kintu gihaba materaniro. Igihe ukubyutse ni kutanga amaturo, igihe Imana yaguhezagiye wa niki Pawulo yaravuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo rurimo, rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, ngese no kwambara twarayibonye. Aja yo Yesu arakomeye, nico gituma yo yaza ya muri gereza, Yesu arakomeye, niko bimeze, Yesu arakomeye. 96 yakoze imirimo amahanga bireba, Yesu arakomeye. Yagaruye amazi oya mwayobewe, yagaruye amazi muri gereza, Yesu arakomeye. Sovere
yagaruye amazi muri gereza. Niko bimeze, Yesu arakomeye. 96 yakoze imirimo amahanga bireba. Yesu arakomeye. Yagaruye amazi muri gereza. Yesu arakomeye. Mana Israheli we, tugiye gusenga, tugiye kubwira bishop umubyeyi wacu n'abandi bakozi b'Imana. Mwabantu tuzatwama duta Imana yarababwiye ngo niki mwabantu b'Imana, sinshaka kumutamenya ngo fiance ngo jewe ari umuhungu umwe ngo yakoreye ngo inane yo kuja muri Canada yamakora 40 jours ngo kugira ngo yari yarasabye visa barayimwima, arayisaba bwa kabiri barayimwima, amayinjira amasengesho minsi 40 azanywa icyayi nijoro n'akantu gatoya ko gufata umutima. Minsi 40 ngishiri aragenda kandi aje gusaba, kandi n'umwana w'umubosi kabisa bifite. Bamamubwira ngo ntituzoyigwa, yamavuga ngo sinzosaba mu rusengero. Ndamubwira ngo bebe wowe ni bebe. Nkunda agatakaza aba mu bintu atazi. Mana yaduhaye ubwenge kugira ngo dutandukanye ibintu. Twiye gusaba Imana ubujiji butuma dutsimbuza. Sinzi icyo watsimbuza Imana, wafashe wataye Imana ufatike. Kandi ukose ka twebwe tuzatunanizwa tuzatunanizwa niki? Tuzatunanizwa nibuka kandi ukoroshe gasanzwe kaza katunaniza. 6 umuntu Imana gupasiriza gato ya 6. Imana iguhaye impano ituma abantu bose 6 gusa. Umuntu akama ukabona rwose yarananiwe. Benshi bishwe na 6. Umuntu akava kumana kubera 6. Turi abantu mw'abantu, turi abantu bo kugirirwa imbabazi. Dufite ibintu byinshi. Sinshaka kumutamenya, ndashaka kumenya. Reka bishop aze adufashe, tuyobore, dusengere, Imana tubabarire cyane. Reka ndasabe urumva wese hari ico umutima wiwe umubwira gusaba Imana umuciraho urubanza ave hasi. Mukuri turaharika utuntu duto canga tunini nka Bisiraheli, kandi Imana twarayibonye muri birya yatwiyeretsemo. Ntitube tukihanga amaso tukareba ubusa. Dozo kubako dusenga Imana, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwizigirwa. Duciye bugufi muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none hano mu ishengero ryawe, tukuzaniye ibibazo byacu tugira byo kutamenya Imana neza no kutakunda Imana neza no kwibagirwa vuba. Mana yo mu ijuru, Mana wadukuye mu bubata bw'ibyaha n'urupfu, uduhe guhora tukwibuka iminsi yose. Utubabarire kuguharika no kugukaba ibigirwamana byo mu isi. Mana yera yo mu ijuru we, duciye bugufi n'ukuri, nta kindi kidukwiriye ukuye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi. Wewe uri data, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi umubyeyi ndaho umwana yo kwisiga umwanda umeze gute, aramwoza akamuhanagura, umwana agasubira mu gituza cy'umubyeyi wiwe. Natwe niko tuje tumeze, abatazi kuvuga, abatazi kureba, abatazi kwiyumvira,
abakora ibyaha babigotomera nk'abagotomera amazi kuri ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'ingenzi. Nico gituma duciye bugufi Imana yo mu ijuru tugushimira kuko watwongeye uyu mugoroba kugira ngo tugusabiremo imbabazi, kugira ngo uduhe Mwuka Wera mpemu yera atumenyesha Imana neza, tuyimenye neza, ubutazosubira kwikuraho amaso, ubutazosubira kandi guca hirya no hino. Duciye bugufi Imana yera, utubabarire Mana, utubabarire mu ngeso zacu, utubabarire mu bwenge bwacu, mu byiyumviro bwacu, utubabarire kugukuraho amaso, utubabarire Mana yera. Ndizeye Imana yo mu ijuru kuko ufite umutima wuzuye imbabazi n'urukundo. Usura udusazeho imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi n'ubuntu bwawe bwinshi, ubusage kuri twebwe Mwami Imana. Nibwo bwoduhebesha ibyo byose kibyari byarateye Abisiraheli. Aroni wari warabonye ibitangaza by'Imana, abona Imana ikora, abona Imana ivuga, abona Imana icamwe inyanja, abona Imana ibagaburira, abona ibuye rivamwo amazi, ariko aranga birenza amaso akora ibigirwamana. Mu izina rya Yesu Umwana w'Imana duciye bugufi cyane, ariko turizera imbabazi zawe, turizera ubuntu bwawe, turizera urukundo rwawe kuri uyu mugoroba kuko ugiye kutugirira neza. Reka tugukomera amashyi tugushima, uri Imana yo kwizerwa.